ngiye kubona impamvu yuko ivuga yuko muri no burya ikintu duharaniye cyaba cyiza cyangwa se ikibi burya nicyo kitugeraho buriya byanga byakunda. Uyu munsi ndinze nkererwa isaha yose se mugira ngo ni ukubera iki? Nukuri ko Imana nagiye ninjoro ahantu njya ahantu bahita mukabara mu ndongo ewana nsanga bazanye ibintu nibashana ubwa mbere nari mbibonye pena ndo munyamujyi ariko bira bintu nyene najyaga mbibona ariko simbi umwanya baza abantu bose binjiye mu bara bakakwambika ibekuteri hari aba DJ barenga batatu bose bo ku rwego mpuzamahanga ewana bakakubita buri DJ gukubita umuziki ugenda wihindurira abantu bose nabarebaga nkabona bameze nk'ibimara nabonaga umuntu wese ukumva ikintu cy'ikigabo kiraribye yala ikindi ku ruhande kirimo kiraririmba ngo kwibasumba nkubuze nawe kwibura umva nawe ibintu byanyerereje nanjye rero bagenda bakubita ibyo bikuteri ewana ndagenda siniye ndagenda ariko byari biryoshye najya gutaha niho yareka niyongeza agasaha kamwe duka bigeze saa 8 da yala aje mbwira madamu rero mbabarushye muri vuya saa 12 n'igice umwangore kuko n'ubundi ngewe urumva nyine umuntu aho ngaho bayitamo n'akantu k'akayeri gake ewana ariko aho ngaho kabisa ewana icyo umuntu arariye nyine nanjye nanebwe nagiye ndaguma mbishaka mu by'ukuri nari nasize nteguye akazi ariko ntararikodinga niba ari ikintu udashobora gukora no kuri coding utameze neza cannot intend stew mu gihe waba utameze neza. This is the principles of our work. Ni ihame ry'umurimo wacu. As long as you're not feeling where you have to stay in the bed. Nuko byangendekeye rero ngiye ndakererewe rwose video ntangiye kuri codinga saha 1:57 amasaha y'Ikigali zikaba saa 12:57 Kenya muri Nairobi kaba saa 2:57 Uganda muri Kampala muri Uganda. Aba VP ahantu ho guhera rero nuko basaba imbabazi ariko en fait nubwo nagakwiye kuba ni excuse niba hari ikintu ejo twakoze. Aba VP, yesterday was a terrible day. Wari umunsi uteye ubwoba. It was a fun terrible day. What the fuck? It was a very terrible day. Wari umunsi uteye ubwoba. Ntabwo bisanzwe ko siniya ngo ipari ebyiri zose ye baba we. Ekipe muntu bwa mbere mbonye match ya 0-0 mu Budage ayayaya nabwiye umucuti wanjye ndamugani ibintu bya betting rero ari igihe nyine umunsi bucye atari uwawe ugacya ku buryo niyo wa betting ngo ikipe zose ziraza zambaye jezi zanditseho amazina ushobora kubona kimwe gihurudutse cyambaye jezi zanditseho izina ryacyo. Wowe Hamburg SV mu by'ukuri na simple match ya 0-0 mu gihugu cy'Ubudage impossible, unbelievable. So ikipe ya Al Hilal nayo igiye gushyibona karita y'umutuku hanyuma mu Melody nanirwa gutsinda. Even that one was terrible. Ariko kandi niyo mpamvu dufite uyu munsi ngo twigeragereze ibintu byacu. Noneho uyu munsi reka mpere kuri kano gapari n'ubundi nabateguriye kugira ngo mu by'ukuri mbere yuko nanajya mu collect score n'ibindi bintu byose reka manze ninje muri kano gapari gafite odi ya 589 akangaka ni katarya ejo nzaza ndwana. Equipe ya Manchester City igomba kubikina n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers mu gihugu cy'Ubwongereza. Manchester City to win. Union Berlin Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage over 1.5 goals muri uyu mukino. Bayern Munchen na Augsburg ni Bayern Munchen ya mbere na Augsburg ya 15 bwana ndagusaba over 2.5 goals. Ese Bournemouth itambaye na timu ya Liverpool
genda ukwate mu corners over 8.5 corners ku mukino wose kabisa, gonda ugure over ya corneri 8 n'igice. Ama ekipe ya Burnley na Tottenham nubundi ni English Premier League. Burnley na Tottenham rero genda ugureyo kabisa ekipe over ya 1. Ekipe ya Tottenham kuza kuba ibona gorazo. Real Madrid na Villarreal. Ubundi Real Madrid ni nakora double chance nawe yanatsinze, habonekamo over 1.5 goals. Real Madrid nawe yatsinze. Ikintu gishobora kwicina ipari nuko bari ya Madrid yatsinwa cyonyine, but I don't see it's a fair fact kubona Real Madrid itsindwa. Madrid igomba kwishyura na Villarreal rero, maze muri nagusaguriye kuza kugura win or draw for Real Madrid. Real Madrid sta mikonoju Hama lo havre cyuzuye umuvandimwe wanje kabanda kabisa kumusoje wuzuzaga ako bro wuje imyaka inga umuvandimwe kabisa, umuvandimwe wanje mukuru kuri nje bro. I love you so much my brother. Bwana rero havre mu gihugu cy'u France kabisa, mubwira ni yambu kudishop kuri wowe muvandimwe. Umuvandimwe rero aho ngaho iro havre agakipe ka alo havre karaza kuba kakira AS Monaco. Nizere kuri guze kuba umpa image zo muri stade bro. Yes sir. Happy birthday my brother. Happy birthday brother. Hey, this is number 1 verbal master in East Africa. Senior bwana. So Monaco rero nayiguze gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya bro. Nibeshye wowe uri rohavre yangira komeye cyangwa iraho ni mu bisheke no bindi. Ni Manchester City to win, ni Borussia Dortmund over 1.5, ni Bayern Munich over 2.5 goals mu mukino wose, ni Liverpool na Bournemouth over 8.5 corners mu mukino wose, ni Burnley Tottenham ni gorazo ya Tottenham, ni Villarreal na Real Madrid ni double chance ya Real Madrid, hanyuma rohavre na AS Monaco ni double chance ya AS Monaco. That is odd 5.89. You put your money, but remember to stake wisely, bro. Tega murugero. Bonye muntu kagwa ku munsi w'ejo nabatwitse, ariko se wowe uri nge wakora iki ku munsi w'ejo. Hanyuma rero reka nirukanka cyane, ndimo ndirukanka cyane. Match ni nyinshi. Heidenheim Leipzig ni umukino ukomeye cyane ugomba kuba mu gihugu cy'Ubudage, ni champion yabo n'ubundi ni Bundesliga. Ndaza kugusaba equipe ya Leipzig, Red Bull Leipzig, Rosenborg kabisa. Leipzig kabisa igomba kuba itsinda uyu mukino cyangwa se ikaza kuba ibunganya ni double chance ya Leipzig. Hanyuma Bayern Munich na Augsburg n'ubundi nakubwiye ko Bayern Munich ahangaha ho turaza kuba tuyigura kuza kuba Bayern Munich itsinda ibitego 3 muri uyu mukino. Hanyuma kandi Burnley na Tottenham ni mu gihugu cy'Ubwongereza ni ku isaha 11 zuzuye ku masaha y'i Kigali. Ndaza kuza gusaba equipe ya Tottenham Hotspur kuza gutsinda umukino cyangwa se ize kuba ibunganya. Manchester City na Wolves kabisa aho ndi mukino ukomeye cyane. Ndaza kugusaba Manchester City to score over 2.5 goals muri uyu mukino. Aje kandi Valencia kabisa igomba kubikira n'ikipe ya Espanyol Barcelona kabisa. Espanyol kabisa ni muri champion y'igihugu cy'u Espanya ni ku isaha 11:15. Ndaza gusaba over 1.5 goals muri uyu mukino. Ajax na Volendam kabisa ni mu gihugu cy'u Buholandi. Ndaza gusaba Ajax kuza kuba itsinda uyu mukino. Esperance de Tunis kabisa, Esperance Sportif de Tunis ndaza kubikina n'ikipe ya Simba Sports Club yo mu gihugu cya Tanzania. Uyu mukino ndaza kugusaba Esperance Sportif de Tunis kuza kuba itsinda umukino. Amakandi equipe ya Bournemouth na Liverpool the Cops ndaza kuyigusaba kugenda igure gutsinda umukino. Niba ufite isene zawe nyinshi, niba ufite amafaranga yawe menshi, please genda ugure Liverpool gutsinda umukino. Unyongerereho ikipe yitwa Real Madrid gutsinda ibitego 2. Unyongerereho ekipe yitwa Tottenham kuza kuba ibona gorazo. Ngenda jibi machine noneho byabaye iki noneho. Izo match kwa resha tugenda zitereka amafaranga ufite yose.
hanyuma nzaburana ngarutse. Uko bimeze rero ekipe ya Bomo na Liverpool ndaza gusaba Liverpool gutsinda umukino. Inyo Berena Dortmund kabisa ndaza gusaba over 2.5 goals muri uyu mukino. Hanyuma Niyomi Sport Club iraza kubikina na Al Ahly mu gihugu cya Saudi Arabia muri championnat yabo bayita Saudi Pro League. Aza kugusaba Al Ahly kuza gutsinda umukino cyangwa se kuza kuba ibunganya. Havre cyangwa se Le Havre igomba kubikina n'ikipe ya AS Monaco. Gendugure AS Monaco to win or draw in this game. Villarreal na Real Madrid. Gendugure Real Madrid gutsinda umukino. Ndaje n'amatangazo. Kuwa gatandatu niyo munsi wa collect score, ubundi ibintu bakazajya banababeshya kwanza. Kuwa gatandatu itsa collect score de bundi kuwa gatandatu no kuwa gatatu byo abari yitangaje. Iyi ngiyi yo wenda niyo twongeyemo kuwa gatanu iki nabwo ntizikunze kuboneka, nyine biba byatugoye cyane. Kuwa gatandatu itsa collect score de. Niba ufite inzozi zawe zo gufata audition na 58 bro, bimenye ko ariyo dufite kano kanya audition na 58 bro. It's a collect score prize. 079 kane 8 6 3 kwandikira kuri iyo nimero maze ubundi tukakusubiza ko tubaza ngo ni iki bisaba kugira ngo mbone iyo collect score. Tugusubiza mu kinyabupfura kinini cyane ibijyanye na groupe zo VIP, ibijyanye n'ibindi n'izindi services zose dutanga mu by'ukuri ntabwo wazibona utabanje kutwandikira kuri iyo nimero. Yakoze niba ufashe umwanzuro wo kwandika iyi nimero muri telefone yawe ngo ugiye kutwandikira kuri WhatsApp, please come with your money. Please you come with your F money, 5 money, please. Kubera ko service dutanga zirishyurwa inbox, zirishyurwa kubera ko ziba ziri impeccable 100% ijana ku ijana. Uso twandikire rero kuri iyo nimero utubaze niki bisaba kugira ngo nkorane namwe byihariye muri kuri iyo collect score cyangwa se kubijyanye na za groupe za VIP n'ibindi. Noneho nenda gushyiraho groupe ya live games gusa, VIP live. Reba muri live wa mutipu kuno na munyariye. Nginjira muri iyo bar unasanze equipe ya Inter Milan bamaze kwitera ibitego 2-0. Iri mu rugo iri gukina na Pisa. Umunota wa 25 Pisa ifite ibitego 2-0. Mama yake na baba aho ngaho nibwo nahise mvuga ni thank you bro. Nahise mbona ndebye kuri bepa wambona ni audio ya 340 ngahe, ariko Imana we, Imana yagukunze kuba ninjira ntabwo njya mumbara mfite amatelefone yanjye ariho amafaranga. Never. Imana yagukunze kuba wa muzungu kuba ninjira mfite ntafite amafaranga ku matelefone. Naringiye kukunyarira aho ngaho, naringiye gutereka 800. Nahise mfata Inter Milan to win, straight to win. Yari irimo umwenda w'ibitego 2. Sura nuko nambonye rero na PSG yarigeze ku minota 33 mbona n'ubusa ku busa, ndavuga ni Falke nigure PSG gutsinda. Urumva ko kari kazamutse izo kipe ebyiri zonyine zankore odi ya 5:17. Nuko uri mubibona ndebye kuri bepa mbona nta mafaranga mfiteho, nisakasatse ndebye kuri Winabet Rwanda mbona mfite 8,000 byonyine. Naringiye kumunyarira. Ariko izi vibe game vibe, I'm called the vibe master. Nito vibe master. So ntushiraho nyine 45,000 ndavuga nti okay foka yangaya. Reka nyanywa kacupa, reka nyine umuzungu nguriya kabia. Abantu bashaka kuzajya bakora live games ziba zimeze neza cyane, biba bisaba kuba uri tayari kandi ukafite amafaranga kuri konti. Ngewe match zose nzirebera mu rugo, hari screen zirenga 8, hari ibintu byinshi byo kureberaho umupira. Match nshobora gufite ubushobozi bwo kureba match 8 icyarimwe bro, zo mu bihugu bitandukanye, even hano muri za Rwanda, ya za Uganda, za Tanzania, imatch mba nzireba gutya boro.
So twandikire rero niba ushaka nawe kujoininga iyo VIP live group kabisa, azajya bikorera kuri Love Games. Ibyo ngibyo rero reka mbasezere mbabwire ngo reka njyewe namwe dusubire ku munsi w'ejo tuzaganira ku mukino wa Arsenal na Manchester United.